titiang tiga kali sanes sampun prosedur rawuh mapangaya ada sanes sosial titiang sapun iketaler dari pendesa desa Dadude sanes sampun ledang rawuh no dia ring sejroning tegliga titiang dewoyang sanes sampun pucuk lain kelempas malih titiang macam ring Manggala Utama Aryo Meroras Pak John beserta jajarannya para anggo pengatur sarang sami sanes sampun tersidur rawuh titiang iriki taler sanes suktiran titiang yudhane para semeton sarang sami keluarga sanes sampun tersidur taler narawuhin rung segeneng ngelinggiang dewoyang ring galai pecik kuning ini menawi majeng ring para anggo panitia sarang sami ring sejroning ayah-ayah titiang semeton dadia titiang abian danang sanes sampun kemargian duk aben ngantos ngeroras pupuk ring galai pecik mangkin irgi ados nemu gelang sampun sakewantan ring sejroning titiang maupun ayah nyarengin tikas menawi parilaksana aing ring sejroning karya wenten saneten manut ring anggo utawi semite banget titiang lungsur agung rena pengampur majang ring para anggo pemucuk panitia sareng sami sapun iketaler makudang-kudang sampun sane sudah kelintangan ring sejroning pemargi ngantos ring gala pecik puniki titiang terus ring 11 dadia semeton titiang sampun persido nyarengin utawi sane nenten kuning titiang ring dija menawi genah semeton pasak abian danang punika iriki sampun Sida laris memargi antar labda karya sida nendon melarapanan temun carang penjadi tubi panganyariman Om Swastiastu Inajang ring linggih itu padi tempu lanang istri sane rumah suci sane lingga setan ayam titian ring siwa dewara kalau bakti titian sapun ika dalar majang ring para pinan dite sarang kami di rumah mangku saking 11 radio ada kompak luar biasa niki siderau saking semeng saking jam putus puniki roadshow saking pesangkan kados mangken ring abiasana sida sampun sami kompak ayah-ayah dune dados lunas tepuk tangan sampai di dalam pemakat ring para penelitian mangkalu panitia ada luar biasa konten ane sarang anggo panitia kalau semeton titiang penyangga sarang kami ane terus naik titiang dari mana dahat ngayu bagian matur suksema ring sajroning galak pimuntak lain dosane mangken ya duwene sampun sinupun lekang tuas labda karya sida nenggon sampun ditalar aturan titiang amada napi mawinan kantor 11 dadia yen enten kewentenan kopet duwene minap kudang dadia yang sida jaga panjang nyarengen yang duwene puniki guru gede jon laga duwene puniki nenten kios maka dasar maka referensi wantah bisa duwe bisa mau pasak duwene sane ngerumah ketang tiosan ring punika wantah titiang ring semeton duwene ring abian canang wantah semeton manut daging sejarah makudang-kudang sejarah nika mawinan semeton titiang ring abian canang sida sampun pang 3 seneng titiange yang dumunan minat sering sampun pengelisir titiange nyarengi yadi astun yang durung sami sida mangkin lendeng para pitara duwene sake maon nenten jejagi pajang nuwun tuang pikobat ring sajroning iraga miyadnya kuwentenane nenten jaga pajang kuwentenang napi sungkan ring kayon suksekan ring manah jaga kesatuan persatuan semeton di tiang iriki ring abian canang pada kita penasihat sampunang nyen sangkane wonten nyen napi rungke ring kayon pribadi suang-suang nika ngweduang iraga pasah mesemeton tang-tangan iraga dados kindu mangkin metegepan tiange sampun abianto midap dabin
para pitara duene puniki sampun mesikian kuentenane niki makin reng pariangan ring ibu soang-soang makin ring sekale lungsur tunas titiang makin sapunapi antuk manut daging bisame kita pasak benda semua angkat Lumayan kan Iwan niki. Ayo kita lipio ring kalingannya. Apan kita tandok ring mamengru. Cen dia wenten nak wantah membeli adi memisan ko entenane. Nika dasar iragriatnya nih. Sane mangkin ko entenane. Nah, nenten jenyen ngawak-ngawak tidiang yang ngaturin ngajakin semeton tidiang riki miatnya melarapan sane ngiragno mesemeton. Nah niku kumandi sane lungsur tunas tidiang ngiring mangkin malih pidab-daben tanhane wong saswaten nulis yukti nenten wenten sempurna tidiang ngiring guru Jon Lagas patike sampun wenten kekirang-kirangan semetone reng wates semetone riki sakemawon lungsur malih apisan tunas tidiang sapunapi antuk mangde melarapan sangkaning mendasar antuk yannya iraga sider ares sami semetone guyub tan kaset ri sampun yadnya duwene puput melarapan antuk emat energi efisien biaya lan sane tios-tiosan yen dados tunaser yang Pak Jon jang mangde mebakti kemanten semetone miadnya kan jang malih tuyuh semetone tapi malih situasi covid duwene puniki toh emat biaya irit energi yen tan kopet ngiring ajegang malih restu budaya kontenane sarang sami nika sane lungsur titiang sakemanen puniki yen dadah lungsur luar biasa panitia duwene tanggung jawab moral panitiane titiang akui jempol ring mulut dari telaga langsung mencune sarang sami nika titiang bangga ngayu bahagia matur suksma memekas sering semeton abian canang titiangnya sarang sami malih apisan munjuk lungsur jeung semedone titiang selaku pribadi selaku pendesa banget ngelungsur Agung Sinampura druwenang sareng yang kekirang-kirangan tiangnya sarang semedone reng watas ampura yang sareng saking nekeng tua serasa bakti tiangnya semedon majang reng semedon tiangnya sarang sami minab nenten panjang atur titiang melarapan antuk pujo pengastuti Om Anu Badrah Kratawi Yantu Wiswata Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guru Winama, Dumadak ide betara yang guru nyuecanen, reng sajurning anggo suang-suang lamakane side, sayan-sayan nincap rezeki, sayan-sayan nincap jabatan, sayan-sayan nincap wibawa semeton pasak di tiangnya sarang sami, nika prengat di tiangnya, wandakan itu unjulung teratur di tiang, upudang di tiang antuk para musaki Om, Sandi Om, rahajang sarang sami.
Thank you.